Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Chairman Jongka Regional Committee ka Gentia Hills ubhas nya bahalang dhar uli atho baga committee kan sa IT ka kaipot siya menteri rangba ka jela Konrad Sangma hapo ka samsngi ne shiposngi ka bansawan. Kumban supentip hang ni baga Regional Committee Jongka East Gentia Hills kalapan por ban penjelan hado ka khat santrik ubnai nokpra arjar arpuai naga benta ban IT ka kaipot sorjamin shakhapot. Haka jingya keren bat kilat pathai khubor haka khendai tarik ubnai no pra arajar arpuai uba snyau bhalang dhar uloong bagajing bempat la ban pha ya ka kai pot so menteri rangba kadai na kadau bakadang don kam ban bishar benya ya upur usam ubala penyaklat ya ka khaput jong kasnong ratacara East Gentia Hills District bat ka Assam. Susu ulo ongru bakam don kanu kuno kajing ban penbet ya kajing ya kajia put hasilenter jong kani ka khaput namar baki don tangki khasi sudah kiba song basa ha khaput jong kasnong rata chera. Don ka ay kajing kuat nga do mga simpi kumu babal minister do Sarman muda kaso don kami pan khod ya gebot nan yo pan singap antik ay bahasa teng kay bani bani ada jadi duty kumu minister ni Adon pun polisi mana, mungkin polisi pun di kami kan, madon di kartu bani di jiran sebagai harga beda miskin, don kartu bani di beda bati strength dan staff mat itu bahapot juga division yang mabudi, mari jenda kan ebo, jadi era apa different division mabudai dan kita hidup nah agak penting kan, mun dibandingkan baik bahwa don ya di sel jendar don ni ke rukun ban kenduk segelare kemudian tu ngam datip namandang kuat khot tiga bot meeting konsel last dan yang empat khot nah so sahita protokol tadi kan jinga nama teng don kong ki kuat pana fresh skim kumu pai ni skim check kumu di old skim bala yu layak kumu ke progress kumu kata de wahi sedon ni katukan ni kumongi kinu skim proposal Kumkindo di kiriya pengilan mal ketumbalong kana gomen undia kini pun tili skim yang bat kumkindo skim balak manfaat asilong ni apa municipal area ni don di gawe tahun kita gawe keba arpa don kuat bagi budget untuk tentu ayu kuat mendiskusi ke budget don menjaga kami penhek menjaga apa di revenue kita ada gawe apa don review meeting don bat ki post kuat kita gawe artli nama berketibi ke kum kemuda bylaws ngla patmai imat ke staf guna ya kata berak proposal ni hampir bisa alang yang dengan taman kampung semua kita jadi kami esok orang meni kalau dia aktif member kebun saya beki dan blok yang kita lang gede member kebun ini dia kebun dan per last dan yang dia kebun apa kembalonan dan lang ande kami pun pak kok don sebenarnya building don member bah mas IM dan member ayu dan building don IM si menjeru nasayu de member di CEO baru de member bon member don ga ini kamandit kalau kunima don di kambam la ban rai tamu sarma muda marwe kapa su la bon di major di sini ni kuat man kit di post mai dan betang ke yang kam tenda ke dapat ke baru kita bagi propose budget kita propose kan baru tang is appropriate with the body kembang bidon bagi subuh kumbi don ki area ki kuat pan hak skim bermain sila manfaat jemun dan memla tang level jong kemudah maroi ada kum kita hampir support don berkini kembang bi lagi don kini news skim buat kumbi amro ini kumbi ayu teng don ki ba kebut hati kita ketemu don bong imat kini amro skim don gampang kok selong dan ketemu amro tu matambe kita kabut ada sedang ladon kano major decision nak mentak batmai kabut asu sini ndai tak lebih tadi kita bisa major decision sebut dari kuat membuat kano polisi pemuda kabut haban rai sudah tercemana tadi kamu